Tato press conference. O le ona tonu le ngala toile whionga ia Tangaloa, sua whakawina Prestenia Rugby League. Ia malitunu manu le ngala toile whionga ia Tuilono Klaus Stanson. Ia oia leo le Tutuka Rugby League. Ia oia koile te fono i tāpinanga o le HomeComing and Mansan ale toa Samoa, ma le whanonau. Ia tinatu Prestenia. Yeah, good morning and welcome to your last press conference with the President and the Executive of Rugby League Samoa. Manuia Christmasi, manuia fo ia le folaunga se tātou tunu, le tausanga upu aso papele, ia. Le atua lava e tuta ai manua whainga malanga. Le aua mai au na tātou whamanatuina le fio mai o te kou ia o le whaola mo oe mau tangata anasau. Ia leo tātou iai te tonu le vai aso mulu mulu. Tātou kai ngā malanga tātou wanga atu whai uma tausanga. Ia tātou whakei wa iko tātou. Kofa tai le tua, nā loka mo nā ngā lei, tai tonu i nai pēr tātou. Tātou vai vai so tātou le au ngā tele tai. Ia mese tātou kai ngā malanga ni tausanga. Koe utai tai me hok soi fua, ma le ola. Ia e mua peo no whai pē pa ia ma malu se tātou whanungu le. Awe wale nai hoto whātātou la kuliki. Ia e le tui man whanua no manua tau pa ia rau ngā luenga le tua olo. Tau whai te talu whai tau langa hia, mesa pai talu e kāle sia fia. Ia koe lau whionga na malu le malo man masiofu ma pesu i koko sito fia. Ia le tātou no whai ngā malo tātou whanungu. Whionga te mata paelia man malu kapineta. Whionga te matalai man sui ma malu kong petu la kuno Samoa. E me te koe kamsini sili. Ia malu sengo whaasinonga. Le lolo Samoa yung tulang whaalupe. Tama maaingo aingo whaingo tama. Kusonga tu mong pule tu au malatau. Ainge taiman wa au fonti. Tau ma po ima mo ta kwa i mai te tātou. Mai o tātou usoi mo tu sa. Ia wa ato ai Samoa. So whaasuanga whaatui a me te koe tama mtua a wa ato to'o. Ia pale mpulu. Ia mo kia te oi manua. Kung anga sa tātou tunu o lo mai mo mai o lala ma papa ai tu e fio lalang ka malo fo lau ka malo fo pato to tātou pa anga masani pe na yele nei fa mo mai lava le amatanga ia o le Pacific Gas naming right tātou IPFC for International Business Finance Center tātou SIFA ia o le beautiful respect tātou Samoa Tourism Pacific Isi Manuel, Noa, Hiuliko, ia mato atele lau whai o paanga tātou laka pili. Lo lango sua, ia mene so tātou atunu. O malai, sea noa lo tau lango sua, ele mpren patau ina nei whamoe. O lea so mane nei tai au. Ia, o lea nganga lava, ina ia whaalau i loa le porkalame o le malanga mai. A alo ma whanau ar toa Samoa le sunga li kapteni, ma sui kapteni. Ma nisi o alo ma whai on au i mai. Ia mese fo tātou pulenga whai a oma. Ma ona so atau ele ngata i Australia, New Zealand. Ia a o Engelani. O lea sātu wai fo inisio tātou assistant coach to olua. Ia Engelani, ia lau malanga mai se wanga ngāne. Tawainga ia la waki po lainga po ia namlo ulu. O le wan tātou ma futa i nei. Ia ai pe o le aunga leo le nei wha moe moe. Ia wha lau lua ina leo o tātou porkalanga. Wāre tau mai o tātou au, o le afiafia nā nei, i le waa o le Fiji Airways, ia, e to ai tau nuku ai tātou au, e umono o malanga mai Amerika, New Zealand, Australia, ia e tau iu mai Fiji, o na malanga mai le waa alea dosen Fiji po te o le iwa, e o Fiji 282, tau nuku mai la i se mea o le fultasi 5 mai le, i le poa nā nei, ia on nga solo ila ia leo tātou au i whinei sauninga la ito lotu i malai waalele a me te fo'i tāpo ia e fo'i le malanga mai a tātou au ia ona nga solo lola ia lea i le whale atutanga o lo api e o le Return to Paradise i le whanga waalele a tan malo le a paukura wha tan malo na tali mai i leo whaingo potu e maua fia maua taimi whape nei ona o tumu ia te leo wha tan malo peila me fui sa tupu Christmas o fiu lava Josefa Maria e sa ilis fantani malo o war whanau mai o pepefo
ia na falo manu ai los falo manu ia ai fa sala ia return to paradise ia fale le la a ia tatu au i se tau tala fea mai mo se tau foi fa mama avenga mo tatu la pili malo lo ina ia le tamata e au fa tali le si vai mai tamu mai i engelani i le ta tolu ia o le ko kalame au tu la vai o pata ia foi matatu malo tatu ma angol kafa male ma le fa mo io le aso tofi po le aso lua iwa leo o le masina o le vaiaso nei a masina te sema leo fo ai a fatau nui nei sauninga lotu al malo fastai sauninga fastai ia i le al sa ko i po le malu o le karisie katoliko por kefiro i muri vai a mai a le sauninga lotu o te o le afale iwa ia no fanga solo mai lola ia leo solo tele lau al tatu au a mata mai no mai le au wala papa i vai singanu ia tabi lo le watch ia ona to ai tau nu ule mo o le motor malo i tangi al lua ia i fo ila fai lo sauringa lo tuma sau noi fo le fionga to mai pai pai mia ia dressing tato wa nu tu son nei fa moi la sola le lua i fa pito ala va mo papi mo tato tamata ia mia o le sai fo sin sauringa la talo le titi sunga sei i le ta ngaluenga i makipele sunga ia le mariota sia ia ona sola ia le mai mia ia saunoanga mai tatu whaia oma ia man saunoanga mai mai tatu kapteni ma a saunoanga kapteni tō lau rola ia le tatu au whai man siwa tele tatu kapteni siwa le ato Samoa ala ia i umare mpalu le tunu i luma tatu participate uma ia ona mai alola ia le vai ngola ia foi inisio la fafifio ngā lue foi matatu Samoa tourism matatu committee ia ai tanga solo ia inisio vai matatu au mo press conference la dia i foi fasili foi tatu media wa le mai tawina le o au malanga mau mai foi inisio tatu vai ngai la moi Wellington ia mai se foi au Kilani mai se tatu media mai Australia na foi fiti tatu nga nei le tatu mai foi isi media mai America le tapa so tai mesu mai ya tolu tau ale lo ngafa ho i male ma te vaenga ia ona mai alola ia le ona tu forola ia le o alon fa na we pu e wa pe me ala vale le mana o mi tatu wa tunu ia pu e ngai le o after for selfie le fa ngoi no selfie time ia tatu na tatu wa tunu ore ai fo ia di malo ia mai se vo tatu committee ia security fo ia ina ia mai ora malu pui ia ia alom fa nau vai me foi le o fa eu na fa mo ina fa mo tai au ina ia tu i ai tu langa foi le te lu tangata o mai o nai ya tu ila fiaf ia le o tu tai au ia ta tu mai lava ma tu foi ta tu fa nau ia la tu ia ta u ia so ya ia ta ia tu foi fa tanga ma tu fa tu na i fa komiti a me se pa ia ma malu la sunu ia te lo fa nau la iti ia fa mo i por pito i luma wala ia foi lava barriers the control for access and public ngai tamata alo le foi la o isi tamata alo tu pito tu tato friendship park e promote tai nga ia tato friendship park in payona scatter tato what you move away awone I kware tom I to uma ale la ave I tu ia ina ia payona what foi payoma malu la tu vai tua tu ia vai ngai tu ina ia ole ko kwanga la vai ko kalame ato ale ia pe sai ko taksi ko mai ar ko kalame le ia ona toe tu arola ia le tatu au I le fanga I return to paradise sa ungi la ia le o le tina tatu sponsors pa anga ia ko le tatu media ia tina la le fa toa mo sponsors ma pa anga ia so le o le fanga so longa tatu parade ia wa mai tu alalo li malo sa ia la ko ia nanu ta inga e fa nga ko tatu vai nga ia vi 8 mai la tu sa pa pe na na no sua I faingo parade taimi fo ia o fai pa se tatu au pe tai ane tu lalo fo ia tatu fisa ngi malo ma tatu faingo fie la von kanto ya sa la vali mai tama o fo la solia ia o focus la vai ma attention o tatu au la fa mo mai pe ia sponsors ia o la to o pa pe na ia ona so ia ia o tatu au fa nga to ia ai muli mai to ni so vai ma commit al tatu la kapili ki o nga fa male tau whainga fo I o wha mo nga lea tātou main sponsors foi la tātou branding ia o lumo whalan malo ia ai ka se mea I luma I la wala le tau ele parade whai ona tu oi tātou promotional materials whai ona whanau I lo ai tātou sponsors
le o mai fo ia fala o ta to vai ngai Pacific Coast si vai ngai ta lu fatasi mai ko i matato au la fia na nei ia ona o ila ia la stof to ai tanga o le aso for riding la tolu school la sola le po se vai meu tar se fu itaia o io ila fai roia sponsors engagement ale tato bau on tar sanga ko tato main sponsors ia e fai no mo se taimi se i ko ia tama lai malanga mai la tato au ye ko easy engagement stay o le al malo o ma falele o te mai kai Samoa ni ke mo se fia ko te mai kai Samoa ni ke le pa pa ta vale ko tato la piniki o no la to no ko talo ko so se fai va la fo esi e o la fo e mai ia le famalianga ko te mai kai Samoa ni me se fo sunga tu ya tua sama ainga tu f to ia i fo se fo fo ngai vai ngal Samoa victim support ya lo fo la fo e tato komiti na ia mai ona como te kuma ia tau sanga ia te le lava fo ile fia au wai o alum whanau ita ia ia o uti fo il taimi ia me se fo a tu te vai fo ona tulanga tau o le na mai arola ia lo le engagement le ma sponsor special ta si toi malanga tato au tu ai to paradise ona toi fo i mai la ia le fia fita lo no ile ai nga fa pito sa un dia tato malo i tau mesina ngala le fai por es raile le ko lo ma lo ia mani tato au te fitu ia ma tato au si mani si la fo yo athletes fo ia recognize they fo ma ona tato ma lo le ko o le sto na i tare va lo o te tanga i pe ma tato company va asa ono le po se di lo io la solo la sto tas te lo tanga te malanga i chama lo tam fai la ko le asa tu la ma fai ona malanga tato au sa va yang ele fayon tato pato ngali sala fat yang hotel ya me se hotel tato ba ya eu mai me saba hotel tato ba so na ira lo ko tal ba ya on malanga lo la i saba ai to longo tu laba lo e so fuanga se longo ko matato STA tu langa le ai tato ba yang ko STA i sala fai ma di ko ta i tato ko fayon fai lo inga tato au ya malo la tu sala fai i le market i san longa au le o no fuanga me senta ia e ia te malanga inga o le company pasi foi la o le matalasi transport so si la la to ia o pe na ona mai la to na ona sua fo i le tato au ia o le vaenga fo i te telefon na ona sua te me o talonga la pili te me origin sunga ia pastai sunga di pule male malo le compagnie matalas tele yo compagnie ya tele ko la to le payona pala loa ai ma fa pestar ta ai tele la ko yo la to ko compagnie vai lima la to yo lo lang ina uma ia drink si le por tina le mas sponsors tele ya se va en o le ava malo si ko yo lo maya ke pa pena hunta to compagnie la le transferring more than money to si sila mai ofu ya mo te ofu ya kiasa mo ini ofuna mai me fafo kira mai vaenga le Pacific isi saya misa ya mai se foi mangel le ada malanga mai ma au mai ya na ia ini fa tawol ofuna ngata ta ai mo wa to foi ya kai malo pe a sungai mun nang tele pe apa pe fina ngalo yai on tulanga lai sapa fua tan wai ono palau lim sat paitia pau le tu malo sa fanga so le lik to sanga ye bua le to na ya pau ina le tu malo le a fe ye ta to ba ta ele la ye ya fua au ma ye fu le fu ma ne ye ma e fu ran fa a fe le tu malo le ye ta to ba yo to malanga mai na ye le on ta mi lo tu la i fa sal le anga ya mo to malanga mai na ye le na ulio la sto na ile an to la sto tas ya petto no ye ni si alon fa na ne me o atu fien no yo no foi la ia sa vai na ia fa fengo fie fo ina on te lo iko yo la tu vai ko kala me la le fa ta tia ora sa ia sa ni nga lo tu ia o le home of the Pacific Coast o i sana sunga tu mala ia le wa ia le fa le fo o na la lo tu ta tu au ma pu le ngai la sa mai ro sa ni nga lo tu ma to na i lo sa ia ko ele le kale sia i sana pu sunga to ia reverend teni e pati ma le fantua ya me se fo yo le ia la tio ya ona free lo la ia ta to up mai ini se to e malanga ia so ka fu o la so rua le o januar
Ia nisi malanga po i nisi malanga me inga ni le umiona ona nei ona whaonga po i le o mai mau e peo se ata rea pula ko i whaatatianga tato porkalame le mole to ai tau nuka tato pau o le talo whalama ia tato talo ia tato mala ia whalaulau pia o le rea ma le basa le pose rino taimi nei le koe fo ia whaano ma tato ia tato talo pia na ia wha saoina tato painga malanga tato tapa au siri talang ia o le talana mai a te au a leo o sunga ia to i lolo sunga lea le te oloa po ia le tato la pati ia o ia lo ngafa ma le paso soina po se lente you only and spend only ia o moli fa tai tato government stakeholders me se lava li manor malo tuma tina ma le ulenga ma le ia o le vaenga customs in the revenue ia o la doble me se foi samo e for party o le festa ia ma tato uma ma peto ia tato so pe velo aso ma po ia le fa mo mo o fai e ona fa tau wina company ko i travel agent sunga ia Jackie Pulea e Global Travel ia mo le to ina po ia o le au whainga malanga tātou au ia me se po Return to Paradise o le katan malo le Return to Paradise asi le katan malo e Holy Samoa home ko le ala ko tang ngamo mo sua po ia tātou ma tele foi la vota usanga malanga me tātou ile ngata ko tātou o tātou to fit lo so swani la vota katan malo le leifot katan malo le tu sa te fieta usanga tu le pi ia e sa tia pa pena ia pe ona la le wa ai ni le wa ia tu la vale todo va ia le tai mi ia in fa sile o ia man malo tato o fa sala ia man ia tele ka mo tato talinga malo ia lo pana ia foi lo ta poinga anga le ri Tala malo po kasi, tama mo. Sige ka, mo po na tama yung mga may te, may malaki to luwa, pana, masu. Ela tama yo mai leo mai malaki to luwa, mati ore tarsanga le sa ai tato malo, tato paanga ya ona kilo po itu langa po ideo te leo sacrifice po ya. Tato luwa sa fai temi ya o malanga ya. Le mata tatan ya ole telon mucho sion mastang ya. Wa nei meu ko la po ia fi tan malo so no le meu tan ya ile fai ko ya sio po to sis ya le ia ina la sua ko le tina ai Eso si no va a ile media wa le so yo fu ma to ye wa ko le pa an malo e pe ia la le pase se mo suka la sa pa wa me o lo wa ngo ko ile mo pe mi o le ai ma ko tisi ya le o tako au ka kongu me ka umi o le road le sunga le ya tolo ia si le kai ai pe tolo to da fie da do le se le ile na ma to ya o ma to le ta le ko ta lo ko tu Ko se kupi. ko kongi al pase se le media ya ko kongi ko le accommodation pa ke mo sa amo mo le ala u fio teste e tanu se lo ko su ko wa fele sa ye tu ko le ko le teni o fie se kupe o yense a pani a fie se kupe ngaka wa mo sunga te o lo Kapte, le la telenga e se lavo wate ya pledges. Se mini go se lavo wate le mo fai una ko ya lo tau fia ile Nui ko ia fia mai la o lavo tau fia la ko fia lo fai kaulanga le ale pa ia no finalo o presidente ko o fie se tu fa lo me malo le a so so ani ile pa mo mo a to le famiglia o tatu tamo ta alo mo problem e pe fato a fa no pe fertina le to mi si to no pe io se to fale tato malo a wale ke le ni le o mai o le tato sifa ai si e o malo po la e man to ko ai is one of the sponsor le ko ia ila to male si lunga campaign na to pa pin se la wa pela le ia le si pa enga le na peisa o ai si pa pa sesio o lo malanga mai ia le si pa enga le mai so so ani fo i tato pas ia tato au ne
Mala ka po pala nga, is that not a local bonus ko ang PA na purchase na yung natutuan? Layaw PA na purchase ko. Uli na sa mga tangaw raw, tangaw. Ito na may inisip tatong away ni ulama may pamudwela. Ito piyala ni ulama may, ito piyala mga. Unai alo ye Engelani. Malim fayo no mai to fare na tono tatu au. Ona o tulanga koe a mata la to pre-season i gaso tobu Januari. Pero al vai ngale Australia, le me koe le ala na planet ta wanto e fo i gaso o Januari to te. Ah, vai ngale le vai o ko kawaste le lo. Pero pasa nga venga le ta wanto e fo i a mata le ko ia ngwe. Mo ese lisio la turu ni ngala minani mai ako pembra na saya. Sofa. O Junior Paulo, Anthony Milford, Jerome White, Stephen Gratchen, Brian To'o, Tamare Sa'afa o Harris Ta'avita, Joseph Suari Ilo Inei, Martin Taupa'u, Spencer Lemieux, ya aku kau mai akan kau ngapla yo kata desa. Wala kami ngali. Ya, la ko nga leo mai. Ya, la nga leo mai. Sili nga mo. So ang fango fie na fami tu mai e na clubs ni ala tu tama wa le fa so ni pre-season te. Me ton wala sa ir problema. Ol me ko le sa we arma plan le tatu malama. Ya so nei. Ona waso nei le ticket me ko ya lon fana. Waso nei fa no mai ai. Matu hola ya e sere a papel e matata tu au le pura faino. E manu papel ele no mai. Ela nga ele le view foi le 6 or 4 weeks e tawon malo lo ai tama from player burn out. Ela e faiona da ai malo lo termine. Te ia mata dia ila so tolu o Januari ya toleni. Ele mo lama tatu awure ta mino pe sa yesi po po mo mo ko ni tu e no ma ki ma. Ya. Yo le la ta ba ta simba I ma mo to ma. Ya. Una kina malo wele ne fa to ina tatu ko ki filo ile al pauda le no ba ya ya. Ya, ole ngangan na yo ia pia me foi le tam fai foi ave tatu au sa ba. Ina yo foi sa kuma ta si foi san long. Ina ole Ora lo puede marcar sang ai foi la na ia fio ma lo vili mai. Ya pe sau sei no nu. Pa mal watu pa ai ngam ta pa awe me se foi fa un tanga ai fa por meu la watu tato wa. Ele tu wo to win ai wona ngal ele se tu peta wa le sa ta su ke tu pe o me tato wa. Yue. Moda e tato filming rights. Le po kalame hato rights for you pe o ise media outlets or picture yeah, filming rights pe tala ya Tala. Tala la nga ora tunu. Yo wai uma ko wo fai ma ko ka. alo Ya ai foi ata ko film crew ai ata ko abla mai ma ka ko. Ai malanga mai ya ma ka ko. Ai se tama ki fa tala no ye wi. Mato te tu. Ale chendo mato. Wai ya le o le wai nei ya le operations manager. Nya le ya Michelle. Ta pa o pe o ya le sa nga fa ma le bi ya pa ta no ya. Ai se I to e sai di pe ona lo mo la ya le ya to lo ma. Ni pe ton ko te le ta ma ya pa wa le fa te nga le ya I va nga ko ina I va nga ye le I. Ele sponsor ko nga le tatu. Ai te mo mai te mi ma na le fa ta lo pu e la ko wa pe o la le fa tu ai. E ta control e foi la le access foi le ai. Ta ma ta mai Jadi payo la sa ya ele se foi la ta tu pa anga ya na ta tam pai ma mai ya se le ni ta foi ta tu ya ai mai si va nga ko ye interview ma tam foi ave ya le credit le ta o I have to be transparent la it's reality ya ta mi o mai ya si va nga ko ye I check ya ni ya le ai o lo ko ya ta tu ko ta pe na na pa ki ya ko ta pa no ko ta tu ha Ina tu tau lau fa mo foi malo foi lau lau man pulenga
Whawe mole tātou hau. Se whamoe ngai lau whio. E te whamāpae roro no ka. Ole ale sa whai watu anta. Welcome to the last press conference with the President of the Committee and the Executive. Ole nganga na, o tau one e nisi, tau a vea tātou sa, o uma foi, o iso foi mahu whaunga ma. Au ole me whai. Ala ko ise mai tau mai so tātou watu. Amaru wat foi pe afai ele ato to foi sa o nanga foi tau whaingo o tātou au i tau sanga sa tau whai mai ai. Ai ele manatu ia la ia foi nisi tau ver tātou sa. Ia i e ia no foi atu te mo. Ai ia no te ingo mo se fio o no por ia na mariu ai ngai meripa. Tau lana i se o sua tau ver tātou sa. Ia ra matu fama vai matu. Manule ia ile dua se lau mon tuku a fere na o le ko. Tama na sini tua to le palanga mele. Ora on benefiti e mo to Samoa ka ko o tio mo. Stai mana ia fili o le tulanga ia le e se tuki o le o e on pa dia foi te mo. Mana tua fo Samoa le na ia na suita to eligibility tua fe sulfa. Ona na ta alo Anthony Milford ile Queensland under 20. Ai le mfaion ta alo mo tato. O eligibility la ta ia wa sola. E te tonu no aule al origin. Po Queensland po o New South Wales. Tu sa le wei tonu le long list Australia. E le mfaila na e to eligible to ta alo mo se se tunu o la wei tonu Australia. Tu sa la pe le filia oi. Ia e o la wei tonu ai tonu le disilia. O le maula Samoa sa no disrespect to the property land origin. Now, this is the most richest property tong Australia. Matupe mau tang tahalu. Tapi bila sa sa iwas kuwa sa Australia mau talong atas. Maula sa ave ele ma fayon na wali matato global game. Te ale livai singa ia Rusia. Awala ia au ia Pasifika. Ia wa. Ia ma fayon na suigo. E ma faila ona ai le vena Italia Australia poni si e ma faila ai so pitem fai e au Samoa po se atu no tas vena Italia Samoa tia tu e te tia wanlo e te taalo lo mo Australia o le stau sanga o le fifilio e vena to tal mo Samoa e ala io tu la con noi sta ngai si le gas pe me ala le e fifilio o il mana ia for tia tu ai o tu pato ina lo tia wa ya pero la le lo ya no fai tu foi this time pata ta no foi mas no ya tu it's a complete thing di tilo ia i wa ri chama ta tu tia wa ya te le impact la ya ta tu tu lang fa ya la le o ta tia me era bu so o le sidem ta u sari di fai ai le kontang le sa ta un caso de amatang o lo ka langa lapa dia ia ta mau lapa tato ta tia te o le ua o i lore Crawford ta alonga ono tulanga i eligibility rules le he ia te ko le sa le kon te fono le Pacific le sa fry o mai ia te le o tulanga ia ai o sai le ko le ala vai mo le nota tu si le atonga le am tangal mume e le o mai asa mo atu o ia fa pia si ada tu ya Fatma fa valvale ya fa. Mau tu se mo tala mo Christian Wolf, we le talo nga to sa mo mo ka ma mo la ai. Ya wa menna le olunga lu e mata to lain si lu fu. Ma Pacific Gas. Ya so si la Pacific Gas le ta sponsor ko ya tonga. Ya on not faila le ina ia preempt ya ka to fixe si ma tonga le nga lu mai tawi. Tonga sa mo na amataria Pacific Chest mai lu ate suma to. Ya le pe walu wa pe wa maton tau fa wa tu e le sila da lo matonga wa sa le sila ka te sa musta commercial fiction wa na ka la ia le tau ila le tu sala vale ia le tu la pe ta alu sa monto ya la ko tau fa e ko ta to pa nga ia tu mala le tu le ma fikta ia mata to alliance le wa ia ina ia payon ta to sustainable la ta to ia ma payon na daily la vai alliance ia wa tu la mala va e my right in our out
Our stakeholders umai e kong whamariaina. Players Association, NRL ko. I tūlanga kalaku i o whewhai ngō whiuna release players. Ia tau whiuna meet te tongam Samoa. Ia minimum standards. Tūlanga whai a ongo, o tūlenga, o le seit, o le health, o le physio, me umaia. Te la des tūlanga lea. Te leo tau sanga tau tōle woka. Tātou te le meeting a requirements. O nai, o tūtitas whasoa i le. Se le ni matangata e tauna awe, tau sanga neila. Te le ia o le swinga lea na iai, o na lesa tātou a vea lava staff. E require. O le cost o ia tātou i mai asu taitasi ia sa hanga sona. It's about 19,000 pounds. Lea accommodation, bills, ma daily cost. Ma tuala, na ngata la tātou whapea ngata e qualify. A te mo umai po semi, toi whai. Ia toa te lea la le extra cost. O lea la tūli ma le rugby World Cup. E le peria le, e isi tātou costi o i le rugby World Cup. Kita ia no lai e price money tātou au, lima. Ia la no tuunga for price money ne, tauan toi aru tātou au. Ia lea polo ia i mo te mine, ia da take kai cost. Se i whai po, sa ia, tūlanga pia mai e wani wha moe mo. Na ia, sero ia tātou e tāla, ai mātou te le US. Ia wā mātou te US e roa ere a mainisi. Tupe ngā ui e rori, ia a le Lima lima te pau. Lima te pau. Dua salau mo tupi, dua salau wa. Ia, pangi pa wa se lau wa sua pe pangi ko ke lau malu. Ai lima te pau. Tātou au fo, mai a play a payments. Ai lima fe sa promise ai lam tanga i no e pe a talunga, sa te mai fancy from the Pacific Coast. Ia mere o sasa tu farong ko sa mai si play a payment man ya ni. Tulanga le price money. Tau na le si commitment na tātou nakiri. Na price money le tau na li au. Pita ia no lai tau whaile rakili ko ka e offset tai ia le ia cost ia. Ia na tau ona na pay tātou au. Na umona tātou promise ko tātou au. O mea la vale le hoi whawhai mo whime o me tau sanga umpai. Wa la pili, e le ma whaino so le promise ia i se tupe mo. Fua lava i tupe se le lima e mau e tātou paanga ma tātou maru. Sa o tala, to ina le lorua tua fua o ina te wau e never make promises you can't keep it. A promise a maki hipo. E kei off e le venai tau offset i le lima te paunile. On me ngā rai ai, le hoi lai no kole whai World Cup, langa lai whai lako reconciliations. Kei uma langa e hoi ma tickets, extra tickets. Mo kako sponsors i ka alunga ia mo. Wala ka o ticket ngau so ka o ticket se la mo kupu ticket kas. Ia sa fai ko ia o pe no o tu le tufunga ma ko vai. I fo tickets fa man dia ka ko sponsors mai ka tanga. Ko mo kupi. Ai le ko mo ndene ngo ka ko. Alo, e se So ai ni tama o si tiano la to value i market o la piliki tama no mata ni sala le mo. Ia ama fa pe o ke valuing of players e fo se tali o lo que sigue era ngai lo sa ka mo na venga. Como fala tene ko kana tele se oli tau fa kala ku na ali se o tatu o ro ko le E aí foi aí se news que te vai vai é uma o que ele quer com que ninguém meu news. Because I am the news. Kapten mo la no mi no sa na tu no Ia foi lá galera do Boa Buena ali com bem feita com news. Now news pero le que Alo fa tai tātou au whasan lau, ia, tei lo whionga presidente, ma tui lo nai wa enga ia uma tutu whatu tātou media passes. Pea whapea li whao o mane i ngoa tō company, ai na o wa enga ia alsi le whia le whasan lau, ma tusi tala i le pō nā nei malai wa lele, e le se interview e whaatanga ina wha mole mole, le ina wanoa tātou press conference i asu tofi. O le tātou sponsor tina le whai tua, ia le ma whingala presidente invite the media. Ale tau sanga, ia te tua tasi mai le media whasalang, ma mole, a wale o mai uma te ule tofu tina. Ia o le tina le malo, ia o le vaenga nai patina le SDA, ia mal whano lau, whaftai whio mai tala mai au. Ia o le ia o le insa misi le vaenga le mo tātou, mal whano lau whaftai. Alo? Alo. Ai rama.